הלו, שלום. תתחילי, תודה רבה. התחילי, ברום, התחילה ושון זינג, התחילה דירי. למלך עלי זירי בחיה. ראש תודן, לבוא להחייה. אתה בן זונה, אתה טמבל. למתחילה 1, 2, 3, 4. מתחילה לי, תושחלו מתחלו אישיך. לכי תחות. Hej Sven, men det var inte pratat till Kia. Om du vill heller få tropinen och riktigt. Om man får det projekten och får det nya. Det är bra när man så det pratar på med det. Jävlar. Det var inte tråken. Ja, bra tack. Hej då. Chả quay con. Tóm lại những đề đúng này. Ở đâu biết nào đâu đi mà đâu mà nét đâu cũng cắt. Khi nào nét lòng đâu. Còn gì đâu. Ngoài ơi đã xa xôi lắm rồi. Còn gì đâu. Tóm lại những đề đúng này. Ау, здрасти, браток. Добре съм. Не знам та малко всичкото в препятките. Вкъщи искам да нямате дова червеният пралката. Няма сегата в къща нято. В тяло припътката малко. Мама рядка да манеш. Айде, чао. Hi guys, this is the astrological forecast for March. And I'm telling you, we have lots of things going on. We had the crazy solar eclipse last week. We're having a lunar eclipse coming next week. And I'm telling you, it is intense. In the moon conjunction Jupiter in 40 degrees of Pisces is very important. You need to clear your mind. You need to breathe deeply from the navel. And just relax. We're basically changing the energy. We're having the shift. And I think the shift is right here and right now. And everybody, whether you are conscious or not about it, you're going to be shifted with it. Καλησπέρα. Αυτό πολύ μεσιά εθύντης, εφέ αχέθης, εφέ επτή αλάση. Ρομποσλάτο ανία φέθης, η αλέρα Χριστό Ευαγγέλης. Tere! Kuidas käsi käib? Kas kurat mulle pahmel, kas eile tuli ju viin Põhja-Eestile roimehi? Kurat, kuule, ega sul tööl ei ole Soomes pakkuda? Ma olen ehitaja ja osangan ka oristada. Palju Soomes palga saab? Mõne katja pille läbi su alumus kurati ja ma idii nahhui pili, davai, helistame, tšau.